na janto ni bakinyete kirima romba ja kurombera mututigi Daniel Muthiani ura wijikene muno ta sniper mambra jaja jetite nambere nturene kabuitunja kwa ba sniper bakiaria aria marombene jaja baugite bokira bakwenda ni kioto kya mututigi kuonekana gutikingi bakuririra ni ara baugite kinya kuri anto bakuritiro imakania ni untu bakuruira kioto kya mututigi ara baugite bubu botetuma bareka gutetera mututigi ona kioto kagiteno kau ni borite rais gutigira miario yawe ya gwitia kioto kya sniper ete kurira nthiguru. Nicholas Chabari no karima rombene jau gatumenyithia nkuruke Ntubaka boito iburonerie Meru na Kenya usajili bwenu ujasiri bunene sana tukwenge burare na muchemani aja na bwethira bwena mheshimiwa muri kaba muri uri ale na riria bwarungamire na antu bara gwatuika ibari ba NDF bauga ba defective ochoka ndeke injustice for sniper andamanaga nio sauti eria ethikirikaga nkoroki ndene ya Meru. Rais Ruto isija ikawa kuja kwake Meru kulikuja kusanitize madhambi ya watu wengine. President wetu nejire nareya na timu yegerete yatia ejire ayo na bae kweya itukumenye ibarire mandu ya sniper na yatari rwe kweyitarira ya saliti yebura barire be campaign aira urongureta nerwa neko ke sniper anguma kyameneka yundie kyamen bari mu campaign aira anguma kyameneka kyameneka yundie kwena candidate uroro amina kyamaka yundie tena kyangavana beteka lindore to yamaloi so kyameneka yundie to teogaribisha mtonge yore beteka lindore ai hakuna kawira mwangaza yunguma kyameneka lindore irundore ya tore wengo kadira batiwata ndireta na beteka lindore hakuna kulala hata tukimuhitaji saa 9 ya usiku muamuke. Ruto wewe mwenyewe ulipoingia Meru umesema afya sniper ibatiliwe na ukasema ndizi yayo wafanye haraka. Anto betu kuma ndero mbwa kinya mathigo yake bake ya todoranirie 50 million. Anto betu ne achore bana ba sniper barendene ya kaboito bomba kurita ngiri mana 5 ntuku imwe baka wandari tire yesa ndaka emenyera family ya sniper kwebo ne ambunge bana ba Meru boraibwa kinyomwe aritete milioni no ndo twechanga milioni 86 no mwankandu saiti ebemte bedro baritete milioni mwe kurunga bana bishop re no nao waritire 86 million tuere no ritere date o tuere ngani arite 10 o tuere ngani arite ichele chiana milioni 86 wanere oyengo kwenu ugiako thwani ato mami au twa ushogia na umire ibotekeria bu bwirende abokira bwagira kantoro murume kamo bwakawata kana inya muthioriara na shoka na umire na inde ire aginyire mbi mwisho tukuwatanira na hii safari ya ukombozi tukuwatanira ende kibuage kiai kiane mapema nonto batu turamereria nkurumanio anto bele batigwete inyabo tote bathika tutaramenya imbibi uboroete tukuwatanira na ibo kwera muri safari tukwambiriria otie mtunge wagwa kaboitu nonto banto murumo moma kinyage ndo anenambi tukwatanira na turendo bwainya tubukaretie weria ririko atu tete bato enderuo bwa wenda tongere burungu antedia ndia ngontoredia korerana na bia kuendia na shukuru so bange bato ko bange nderene baite kuranto nara bagwete mantileanga gediri uinde mugoro njori taumire njori embengai gande muamba ndaumire kende bithonde mugoro ke Meru o kuiwa ya gento murume ito jamani nyumbe njo twarira njori yara cia lagi go waki sniper yedada no ke akwethero kiusika utombo toro garitande utende yeta githina o muntu
narome position ine yawe mukuru arome position ine yawe mukuru arome position ine yawe tumbe wo kwambi kabwitu